Salamu alaikum. Kwezi watukufu ikao domnidunga obanu. Ngamina mada nzima ikao ndo nanzao ni jitekeleze banu. Ndo husu za institution za hatu kontiju. Ni madomana wa kisiasa zeyezi kao zibiri zontipia. Iyo ndema dekao inive habanu oskwa leo. Ama ngamina diver mbili ikao ngamjotende nizione semana. Yauka oskwa leo tiwono video yafanyiwa ni mwanashi wangu Shamsudini Tam ikao yenshi harimwa yensi ya Londres. Yaonesa ukaya ngabo mwananyasi banu harumazemba wazinu ikao urongowa nande mwananyasi Bashar ikao ngujihundo harumwa yensi ya Tanzania nguoneso kaya zenrongo Bashar yambao mihajimba eminde mwambiyo baadi ya naona directe hiyo mimi timpara pisko woma nama ni mwambie ukaya Bashar ye mwanama mkomor Islamu hamadami ye mwanama wambwana ama mitina kordone za telefoni za ujua ndo para Bashari ndo mwambia ka ambajau au tambejao. Tika huja ni hane zenongo hizo. Yauka mitina kordone za hangunda mina Bashar. Mi umona harma directo van. Mi partage directo ya hae. Jena mnakao mi partage ze directo za hoa nama wambwana waliyo vanu. Wantipia. Jena mnakao kanga mfanye za hangu zo partage yo. Sha ezajiri lano hindi. Leo ngamvumbu wandu wararu bano ni waboshele marahaba. Ni waboshele marahaba wandu wararu. Idris Musa Tilak Hassanisa le négociateur. Enga mbamboshele o marahaba zabari hindi. Wowo wanadamu wa wararu wekahanza wagama temrubanu wauja warungowa wamba izo wanzo wambe ekangwa de yao ekangwa wao shawo kwa jidzihi waujibenua abo uwo unaume harmo wanadamu wao uwo unaume yole mane kao mimi leo ngamsubuti ni waboshele marahaba ba yokao kwa jidzihi wahuja wamba izo wao na maslaha ekangwa de yao shawo kwa jidzihi wadopuwa wanu chau jawambe zenu hao. Iyo alama ikao yu uonesa mwana mme izo mwanadamu yanzao yambe ya jejita mke hauka kariti vanu rido accuse fulani na fulani yele unga bumdu udezi wabanu hamadami eti paro hamba ukaola fulani de yapua Idris masalani yanide de yapua Tilak yanide de yapua negociator yanide no njaparo hambaka ngabu mzima bala yapulwa ni mru ya jemde ngamrengo ukatilaki hambezo ya kanzambe negociator hambezo ya kanzambe Idrisa hambezo ya kanzambe shanja parodwani ya ukangabo mru lodingo ni mwao wapuo kaendade hajimbaye au wendo yambie ukaendambe jau unande mwambio no njaparo zirenga yone mane kao leo tiwono afdal ni jenza mbeba nuka Bashar mitimji ngamu asume izo mimi hajimbaye nambao izo Bashar yambao iyo problemu ya hahe iyo ti problemu ikaunge ni concerne wo
na hapo na mwende mwangalie leo njo mwonesani mfano nyumeni banu Bashari hagama atafundisha Abdullahi hata hantia Buhari eski abu minde nendana mwambie ya gama tise Abdullahi mwanama wadamu fundi wangu rala mji mzima eminde na mwambia yani gamate donc tikavjani wone soka miti na relation ya hangu particulier ya hangu damina Bashar ekale ungabo wanadamu wapi haule jungulinu au mwanadamu yanzawe ke Bashari nguambo ndongo hasibabu ndami abona jitrompe abongu jitrompe ngela dimu ya rohe harimwa hawa hamadiyo bami Bashari mitina contact ya hangu ndamina particulier mitina mi mwona haruma zerezo zinu mi partage direct ya hahe jena mnekao o wanadamu wo partage ya hangu abotika hanza nrejei ndondondo ya ukawandu wararunga ni waboshelo marahaba Idris Musa Tilak Hassani negociateur pisko haina wambao kwa japaro jidziha uja wamba banu abo wo unaume wo jonagara shangu ambao wo na mimi njaparo wa dwania ya ukangabo mruendo ye wambia ukana mwende mwajibu haji mbaye mwambie jao no owandu wao ngone akili hao ngwambao izo wao na umasulaha jena mnakonga mambo izo ni wana umasulaha waunda unakubalika wo wanaume pisko kwa japaro jidziha ujawamba izo wao na umasulaha bana donc tikahanza nsulinya hiyo ka mimi ndamina Bashari mitsi na contact za hangu ndamina Bashari nge responsable izo yambao ngami responsable izo nambao ndongozi panu mitsi la hamahame izi ndongo za hambunga mzijulonda nchuzijua izi ndongo zambajini nga mzijulonda nchuzijua izi ndongo za hedimani nga mzijulonda izi ndongo za hebambao awe tsandraya awe emabavion tipia nga mzijulonda hata na jodenda nambeka bobesha endambe jao no tikavjani hane banu holion de direct ya Shamsudini tamu naboka mitina relation particulière hangu damina Bashari na kanza ni profite banu ni tose wao Idris na Hassani na Tilaki pisko woko wanambatso haina wanzo wambe ujabanu wa zamba direct wa assume uo unaume jena mneka unga mu assume izo nambao banu abotika hanza ni behem na diveri uo wahanda uorangu mada ya bili kaunge juu kantinti njaka hanza ni njiele suala hilo hokali jiri gasina takriban nchiunsan nandele kafala jiri harimumana mshohatu mtoifa ya mitsamihudi ikaunge mkinishi hao iyo kaichuna ngaje shangambishia ukaholoya ngambishia ukakajoloa ze hindi ningizo winchi gemkinishia ukahafia harmoela pitali ya mtsuje shaubanu na kanzani jendaba tika hanzani tsahe rikeradi ritirenge omfuwa hemwana mshwatuoi reka haulwaya reka kajaulwaya riu generalize na mji gela admo rifanya attention pisko banu mtsuje ngabo wandu wa heyezi ngabo wandu watso wa heyezi abona na ridispatche yabo riti melange riti ya harmo mji wa mtsuje pisko leo mathalani na renge ya ulwa ya mkazi ya sisi we simani eske wa mji wa mkazi ndo wawe mwanaola ntu amini ema delinquant ngwao harmo miji hatu yonti pia leo katifanya kosa tirwa hitwa abu mbeni yawe hamahame tindo warwa hitwa no hajimba ende yarwa hitwa halafu harmo ya mfirinu
inungela dimori kema prudent puisque nga bondongo ka ungizo flu eu banu bali yo flu inri tishia mjomba he mwana msho kati ya kaurongowa haone soka mwana msho ahe haundi hanadamu ho mashishioni nombuwani no hanywani mimi si jete a sa place njaju mziha kabli ya rahane japara ye hifadhi ya dawla waja washuhudia zenongo hizo. Donc mimi rahanti na preuve ichoka uyonti ya uka haulwaya au kajaulwaya eka haulwaya gela dimuo zestisiada kazi parihana mwanadamu oi ya hukumulwa ngabo efe ya bili tene kaungela dimuo rifanyantasyo weiti mru yandi hamlola wanwanru wakauyenshi harima hawa nafsi hokanga bwa kondamneo ka mwanamme kajenda ho mazamoni si wanaume sonti pia leo tirenge mwana wana ngamyeshinda minae vatinoka waduhuze ngwa oradi hafu eskati johunda ye kilo ya usubuti nende mjini hao wakati ka hafu hafula mimi njajo subuti nende pourquoi watijwele wanaika balati muwa wanruwa hitwa pisko iti mana nani kiwae woi mana nakawiyenshinda minae harumalaha njani kiwae no wanduhuze abo njajo subuti nende mjini mimi personnellement njajo subuti hauji sekurize donc zenungo hizo gela dimori zitafautishe andoka na baraka riwangalie kweli yaka umji wa mchuje karna ujua hu generalize riwa inclue harima omlao duniani wae mwana mshwatu wai Mwenyezi Mungu na mrehemu gela dimori bafanyie ze tabu hisi zonti pia iliwa ruwajue haulwaya au kajaulwaya hafia la pitali ngabo mametsen wakayabo wakahumtrete mametsen wao na waparwa waje wa confirme eka hafia ho la pitali ekabu ya kafio la pitali zinu zija hasibabu mbulio yokaho loya abwe mametsendo wajuritowa harimwale kangalinu warambi yezajiri harima mwanamshewoi piskonge mkinishia ukahakamwade hohenda ho la pitali abwe baki juma madoktor waje wa eclaircisse le swala linu ili lititie ajali ya mji na mji abotikaza kifu ze madazuzo mbili ya mada muhimu ya kamnibe haban leo nzima dokaya nti ya hatu rangundo warang katira renga istiklali muhashiwi na majana shena na mengo mfukare na msana ngari subiseo haku hasibabu haina yezi ya haja wopanga za institution zikaye à leur mesure. Ichongeza leo sonti pia si wakomori ngari subiseo zendongo hizo. Hauka madabdala hakayabu. Za institution hazifanya namne kao zende namne kao ngazjo kumfavorize. Somahani mwanama sobahu. Ye problemu ya fanu na naufali yo different. Pisko yamba ka naufali na naufali ngambishi hao kahahana. Kakajafanya attestation hiyo. Ya fanu yongi yo clair net kabati mrotujua ukafanu haulwaya. Izo aspembili kao ngizo different. Mwanama mtukufu kao mihustei ngizo different. Njajo amini leo yokafanu hajifia wakati kao ze elema pia ngazi approve ukahaulwaya harma torture alafu tikanzan jeinda ba tikanzan unesoka haina regime ngwafanyao institution ikaunga zijao harma mesure ya hawo zandi serango katuma dabdala zija Jawhar zija Muhammad Taki Abdul Karim zija Sambi, zija Azali, zija Sambi, zija Ikililu, zirejei Azali leo.
ngabo halatu ikawo leo madhamana wa daula ngwa ifanyao kwa tu jirande compte ngamjorenga example nzima leo haina usiku ngarizilwao ritifanye manifu bontiju ele jawabu rambilwao hindi ngaritolole wao arete ikawo ifanyiwa alepoko ya hiyezi ya Ahmed Abdullah Muhammad Sambi yazia maandamano choka uyonsi wakati kaunga mprofite yabo ni rande homage Said Mohamed Johar ikaw hatowa o nafasia wa wandu wakajua wajimanifeste bontiju na nataki Abdul Karim banga mwesheleyo manifu yafanyiliwa mjomba hangu mzawiyani Abdullah Mwenyezi Mungu na mrehemu oba hanu yaliyo hoka mwanadamu yandri hatimi ya zeshifazo ntipia hafanyiliwa maandamano rangundo poro ya moroni hazungusiwa mji wa mroni ye polisi ne arme kwa ja intervene donc ye arete yinu yafanyiwa wakati wa Sambi yafanyiwa ni ministre de l'intérieur Ahmed Hassan El Barwani yazia manifestation choka uyonsi ye arete hiyo baada waifanya ila waifanyilia wajiprotege rejimu yao ija ye rejimu ya Kililu ija waka ministre de l'intérieur hajojua ya abolise ya suspende kaja suspende hairenge hairumilia owa komori tena azali haja ya ministre de l'intérieur ya Kabo Kiki hairumilia ya opposition jusqu'alors leo Kiki wabunge opposition ya ministre de l'intérieur ulo yabo Fakrim Radad hairenge ngurumilio Kiki yatijue ya manifeste halatu yando halatu ngiyo ya hema domana wa kisiasa wanti pia puisque ka eni regime ilo yabo de izona haba ngwa jipangia o institution par mesure puisque wowo dans leur tête kwa tu amini kangwa juparoroha abutika nzani onisika leo zinu pia azalingu fanyo continuité shakale ubo Kiki wa heba la ondra arete hui suspende leo kuja jorumili wa unifakri leo bomsedi ebo anda yabo waka ministre de l'intérieur hujojua hui suspende leo buberwani wakafanya ye dekreila ikawla di mufikiri yauka emaudu ntina ujihunda dans l'opposition et dekreinu ntina urumili wayo shahu ifanya hauzie na opoza wahe regime ya Sambi watijue wa manifeste wende wepanga kwezi mzee wangu Hassan El Barwani vanu ija wakati kaungela dimori kubali ya ukaze errori zinu rizikomete na sikartushindo rambua ya ukabanuri fanya makosa emana sisi leuri wanao gari wanao ndongo jazinu zibadilihe shawa zifanya ndanyi nyinde mlo ma responsable tindami tisodahu ainsi de suite ratuparo yenshi harmaezi ratuparo kosioni harmaezi shazezi zinu rangu 1978 zinstitution ikawo zitunge sangara subiseo haina wakati nyinde mlo ma responsable puisque ngo jipangio jiprotege yentwabilu uu ola ya heya oli ya huibadili haja herenge ngulibodia hosoni mao puisque humrumilia o jana abo aliyo ma perdant de sima citoyen iyo ndemane kawo iladimu riwani zembwanazo ntipia hokazi nungizo sawa neze election hahidi jana lewa roha banguga mwibo ya tirejei
mfanya hamanga mtsangia nao ani unumlibodia yone mane kaunga mrengo kale dhambilinu lilla hanywe class politiki ya Komori yonti pia mwabira mazezi yone mane kaunga riba jiniyo mabadiliho ne mabadiliho yao mabadiliho ya wanadamu ranzi pisko kawandu ndanyi ntu amini ya ukamzima ndanyi rejei kana urenga yede kana wabolise de kreinu shangu joye hansi yabo yarumilie maopoza wajo kauka doko wabungela dimu wa mabadiliho ya wanadamu harumwe class politiki ya Komori pisko mimi ngamkubalika azalingu abize yengu abize na mnahindri ndabo ya jaya hundano zafanyiwa baheka jazu suspende kwa harumiliwazo jana ye décret rumilo leo ye interdiseo aucune manifestation ino harumiliwayo iyo harumiliwayo baheleo kaje suspende ngulibodia ngabo question ikawo yo logique mwana mamirim mali manifestation yo ke la demande autorisation banandrube hadarua iberua ilange juliza ndongondi ngebewa au ministère de l'intérieur ne préfet ili wajiwa encadre ye manifestation vatijofani ha violence suwando wanadamu au wamenye shahu manifeste c'est un droit légitime ya hemaraia iyo timpaka ni demande autorisation sha holiho nele bumbwa laho wandwa siyasa wa hatu wondo watiyale bumbwa hilo walilekeza shanda mina wenga rijuwao oui c'est n'arrêté plutôt c'est n'arrêté shawerenge ngwe rumi yao donc abo mimi ngamrengo ka ye classe politique yonti pia ngwa ma responsable et situation ka ngar subiseo risubise juzi risubise jana ngari subiseo leo et solution ngiyondaba et solution ngiyonzima ndo badilo wanadamu puisque wanadamu wanu ngwa jurdi warumie ze procedures zinu izo abo hotsar lawe harima lebetani linu nomleleso unu geladimo wanadamu wabadiliwa puisque wanadamu waronesa rangu 78 honda leo kawoti wandu wojua wastehi wanafasia wako maranya eni mundu ngufanyo ze kalkuleza hahi un point barre leo mindeblo chefu ngamrengo ze decision zijoni favorize mimi tifanya par mesure ili mbrati ntadishe haukadam kwetwani hangu mtorenga kaba nuntina paroro harma sherishini donc mimi tika ujabanu harma hindi nini yauka ili niwonese yauka wanadamu wanu warizinga manyahaku watsongeza ngar subiseo ndongo zinchi ikao kejala dimur subise abo il est temps yau change le bumba linu yau change ze tobia nzirozinu et classe politique ya Komori ikao ngwazitia obontiju ribadili mwendo mrojina ujubaliwa ni wanadamu wanrojina rijo amini ka wanadamu wanu wo wandu wostehi ze institution zijopangiwa harmwensi ya hatu hauka kabati ya tende ya sharia indu itukufu ikawa yula dimu raulolo harmwe pouvoir raula uti harmwe pouvoir wastehi na chorenga mfano harima le jumba la mawakala
ele jumba la mawakala eroli ya hawendi da zinu ndo tunda e sharia shi aplikewa ndo propose ze kanuni kaungela dimuo zireponde suite aux normes yoka emaranya wao kwa na udhulumishiha watsuje ezi text zibehoone serikali waoneka ezinu zidungana na nzia ukazijadungana na nzia. Iyo ndero liyawe hansi yabo yewo ufanya kwa japaro fanya proposition kwa japaro tsuja shangwa kubalio zile rais ulobala ya wabeshea ba wavote ya we maadui wa handani mba maadui wa handani wa hatu de madepite wala hauka yeroli ya hao kwa tuirumia wondo waridhulumu wosi masitwaya puisque wondo walio ma défenseur wa hatu wala dimwa défendre peuple kinyume wondo walio ma enemy ya uchongeze peuple wa kejumo subise yonde maneka ulenga mjorenga talikiyo nionesoka eske ngiyo na faida harimwe makatirulo na uyanu ya ukana jumba la mawakala nchuamini pisku kwa turumia iroli ya hao wandu wenda ubala walango zila telecommande na hiyo ça date pas d'aujourd'hui leo kweli zitumbu mpaka mais ça date pas d'aujourd'hui iyo ne maneka ungela dimo bafanyihe reformo ikawo zendongo zinu wandu wabadilo wanadamu leo nevo et député mwana hame nike na certitude yoka amvote député hoi puisque il est capable de ya ushinda ya défendre les intérêts za hiyonsi kabli ya raha jaja défendre les intérêts za helebavu shangari jihunda o na wandu ma telecommande ikaungo endao bala haina usiku na mvoti jau wajusemi hono wavoti vatino tsaha wajuoka vanu ngarila emarayi yangu walau hasara vanu emarayi yangu wadhulumi hao donc leo demana na kanza mtengema emadainu yukavanu ritishangae kwezi leo ngeladimo kangaranza uribadili ngeladimo uone wokweli qui est responsable toute la classe politique depuis 78 jusqu'à ce jour les classes politiques n'ont pas responsable les situations subissées tous les jours abun jamba sumani azali katu abize shangu abize harima systemu ya jaye hunda vahengu fanyo continuité ngwenjezo jena mnawala wafanya jana hokaya élément giovanu il a justifié pourquoi Barouani wafanya arrêter yauka uziye batifanya manifestation o wakati wa sambi huifanya kujafikiri ikililu haja kajai suspende hairansi hairumilie ma opposant azali harejei qui tu te trouves ministre de l'intérieur et de créer la watu suspendendi Léo Fakrim Radabi ge ministre de l'intérieur qui kinga wa opposant Fakrim Radabi nguru miliyoyo donc abo on tipia en réalité ngoma responsable puisque Léo kabati Léo kikaja comme sante kangu joka opposant wa régime donc abo kaja kana intérêt ya suspendre et de créer là arrêtez plutôt kaja kana intérêt hambanga mtsiranti ranu il y protège mais Léo ngo jihunda opposant fakringuru miliyoyo Léo ngo jihunda opposant Barouani na abo wende wefanya abona kubaliano kaya ya classe politique ya hatu
il est temps ya ukaibadilishe piskongo madhamana ontipia ezirikundao ne kakari jarenge pen ya hwambe realite abo kavana parofanyi ha changement kavana fanyi ha changement iyo ndemane ka mimi ngamhabili ya uka il faut ba undi changement ya wanadamu ikaungwa juu respecte za institution ngwa juu respecte maraia karnacho kajumo subise haukeni haja ngufanyo eni namna par mesure si jo humfai est-ce que azalile wo e aretenu kajarumiliwayo harumiliwayo hajaba heleo nguirumilio wala initiator wa yaifanya ingarikawe namna inatani garikawe namna inatani. Donc il est temps kwesi watukufu wa Komori garjua kanga sina régime ya peo. Personne ne dit pas le contraire. Ngo abizeo shazi nuzipangiwa ngabwandu watendeba nuwazipanga wawaja wazihundu wazirenge ngwazirumiyao azalile onge au 10e étage shabala jana wanuwaka yo 2e étage shawantipia reako 2e étage rolo 10e étage eni mdunge na part de responsabilité eni mdunge na part de responsabilité et situation ikaungar subiseo harmenti ya hatu za institution zinu eni mdungu jirumilio a sa faveur im protege est-ce que ngari aminio kama ude jojarenge pouvoir harmoe classe politique ya Komori est-ce que ngujobadili ntu amini puisque ngujomba kanono ngam garde ya arete yinu ndive ni dibe bango. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Geladmoze ngozi nous ont tipia zi suspendewa kabati mbandongo mkuu hamande uhuria wa haina mwanadamu harmansi ya jue ya jitamke yambe zikirio nistokiri quel que soit ne haina régime c'est tout à fait normal bake opposition ya opposition yungeladimo respecte wane régime kabati régime ya paro respecte opposition gonti hatu kinyume ufanya ta wa masakre na banu batina opposition abo kabana parokiri bakaima badiliho puisque opposant ulio bonze uende hambo katijau zenongozi nungazibirao nai ye sirikali kangoma kompetanga ona akili ngwafikiria wensi wawishilia wafanya mabadiliho. Donc mimi ngami obani ya boyaka ngeladimu wakati uja wahangalie kweli wafanya bila ijo kaya bila très honnête et madamana wa hatu wakubalika ils ont pris part de responsabilité harima zetabu zirunda au harmaiti sans cela abukabati mabadilio yonde mana kao mimi ngamparo ema citoyen yoka wakati uja wabadili ze tartibu mbi za kisiasa zibaliwa harmaiti ya hatu no wanadamu wanu ya classe politique ngeladmu changewa ya classe politique ya Komori ngeladmu wakubali uende à la retraite wabulie ze nouvelles générations wanji harumati do manazinu ritsahi mabadiliho ya mwendo mrojina puisque mwendo unu warangu 78 kautima faka nenti haukani rejime haja ngwakao nenudia shaho wananyao lewa mtoka harume rejime tsambanga mligodia maudu tiroha e arenga hajali bidia hausoni mwamizo na mrenda
dona yonde namneli yo wanti juu donc yonde man nambao ka karkara de lingos rafikiru kabanu yesiasa Komori wiyo owaende sao rowa juzi rowa jana rowa leo wanti pia ngo madhamana no mwendo mui ne maisha maziro yarema uyenti haina mnu ngupango sharia shijo mfavorize donc mimi tijota owaliyo harimwe yezi yaba vala ni mweshelezize nuka madabdala kajaka fikiri 12 ans de pouvoir ngujoro harimwe pouvoir ila haroha Johar la même chose Taki la même chose Sambi la même chose Ikililu la même chose Azali ngojoro hamaudu ngojoro hamaudu eske ngojojiriwa ururumiliwa inudia tena kustehi wa Komori kustehi za institution za Komori za hiyonti dabanu unumpira uzunguli yao Leongawe wala utiniwaze ya ukafanya 10 ans ya chômage kama timbe ka fikiri kango jorejei harmo yezini notsawe hurejei abole wo c'est fort possiblement udurohe vajemru aji donc yone mana na kandan souligne harimo question inu ni woneso ka ye classe politique ya Komori wanti pia ngo ma responsable ne situation ikao ngar subiseo rangu 78 ujuhondaba na mtsoringa mfano mtiti mmone ka wanadamu wanu iyo nga mgeneralize kabati mwanadamu ikao nge namba mbahamu yeli sese mamecheki ngiyo na mahaminga plus de 50 ans et ya someyando yeli seina e ya someya wotaki uwa liswali uwo azali uwo sambi uwe kililu wanti pia maraisi wao ye mawaziri wanu wanti pia wasomea harumeli sesa mamecheki ye madirektori wanu wanti pia wasomea harumeli seiyo emma badiliho mwaona mzima yao raisi ya haja au waziri ya haja ya renove ye lise Said Mohamed Chekindo kabati wadiwazo kaleo ngoma chef d'etat ngoma ministre ngoma directeur hasibabu nde lise Said Mohamed Chek ça date au plus de 60 ans awa harimo 130 ans de colonisation rikanalise nne harimo masiwa avant de lycée Said Mohamed Chek ne collège ya Fomboni Nanzuani Maore abubaka lycée ya Mitsamiuli ikahuja après ya Said Mohamed Chek mais personne kabati manadamu ingamzima ya parofikiruka vanu narlekeze e generation wana wajao wahunde bahanu wasome ikatali swali ibo yafanyaze mudria zila kabati mwana mkomori ya junda bahanu ya kenti ya some eske wanadamu wao kwa tima responsable onti pia na wazali ndo vanu wasomea Mamadou ndo vanu wasomea Sambi ndo vanu wasomea Ikililu ainsi de suite ma ministre nyonti pia msomea harumeli Said Mohamed Chek elise yuabaha irendeha hamabangwe la mbuzi ça fait mal au cœur na hiyo le responsable c'est pas Ali toute la classe politique antipia wama responsable comment rijoka helewa ya ukalewe Komori ngasina 49 ans ou bien 50 ans d'indépendance leo ye Komori kaiti apte yo shinda ikena mwenje yo kam Komori ya lale weuni
50 ans après l'indépendance. 50 ans après l'indépendance. Bati yo toma, yo kane swanu wadi nga mwedo bahanu na tsahe unono. Shale o sonti piangar jiunda obushini. Dar es Salaam, Kenya, Seychelles, Maurice. Omwisu ngarenda urefia iho. Hautsa hautwa bibu. Est-ce que yungyo ya régime nzima? E responsabilité hiyo? Non. Des régimes zonti pia. Zabira rangu 78. Leo kakabati msomo. Uwanangwa ngamilia uharumansi. Gasina à peu près 500 étudiants au Sénégal. 500 au Maroc. Cameroun. Ainsi de suite. C'est la faute de qui? C'est la faute de la classe politique. Puisque wao kwa tina haja. Wana hao wawabe hao harumazi ntinku. Wende wasomea. Ils s'en foutent nasi watiti. Na habu nga sina 50 ans d'indépendance. Car tushindo aswire. Yo kanga sina ma université. Nraru haina siwa baka université. Vakaye. Ze école polytechnique. Za kaula de muzike ya wamando wakati wali swali. Zisomese mhono wa hazi. Zikanzuani. Mafundi wenji wasomele ya nzuani. Wakati wali swali. Donc naftafadhali. Pisko mana errori inu. Gela dimoye o wakati wahe realite mwa haja. Riksubuti ambe. Uke classe politique wanti pia. Ils sont responsables de la situation catastrophique. Irema wenti hatu. Ketina exception. Il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Yone mana. Ikao. Tifanya kusudi leo. Njene shelezize arete ila. Yauka ila. Wakati wa Ahmed Abdallah Mohamed Sampi. C'était une erreur monumentale. Yafanyishia. Ikililuhuja. Huiranti. C'est une erreur monumentale aussi. Ezi Azalija. Qui tu étais le ministre de l'Intérieur. Mouiranti. C'est une erreur monumentale. Leonga mrumili wa oyo. À qui la faute? Vous tous. Vous tous. Vous êtes tous responsables. Vous êtes tous responsables. Tindami Hajimbaye. Dani, mwa gouverne. Mwa panga. Le burukutilo. Mlifanyie ma opposant. Leo mjanga mrumili wao. Shanari juembaba nubadzima. Umanifeste. Yoke tsaha autorisation. Wandungo a informé ministre de l'Intérieur, préfet, il y a manifestation ya dje encadrewa, ne service de sécurité des armes, il y a tijofani ha débordement. Chaque manifester, c'est un droit. C'est un droit. Il y a citoyen. Iyo kutina obligation ya demande autorisation. Shale bumbu la kihatu, nena mnazendo ngozi pangwa o, ngazi pangwa ukasa en droit. Nezezi pia. Inge kwezi watukufu, iyo nde mada ya kaunibe haban leo, njeni yambe banu, pisko wakati, wakugombana ne ukweli, ne tarehi ya hiyonsi, wisauja, haina bizafanyishiha, zifanyishihao, ngarijo uzamba. Garijo uzamba. Karna ujuari kae. Vahanu badzima ngela dimora mbo vahanu zembi zandisa no vanu ze siza. Donc, si wonesa vanu ze divers, na kanzanzi wonese, na le directeur ya Shamsudini tamu, yanzao yani accuse ukaminde dingo hambia Bashar, ni mambi yukaya, Bashar, miti na cordone, personnel zangu la binae, uo mdulo harumaze rezo, ou mduambana, si vous partagez les directs zahe, donc ntina relation ho juma yao. Ntina relation juma yao. Si je mada ya haimana mshimfu mtoifa mitsami huli, ni onesoka, soyons prudents. Soyons prudents, riti mélange, ndongo za mwanadamu,
rizi généraliser mji wa kamili puisque ça peut nous coûter cher harmwe mji hatu sonti pia. E kama imana mtu watu iho loya e verite na yamba e haulwa ni ndo ngam amini kaka jaulwa ya no mji wa mtsuje. Ça je n'ai pas peur de le dire. E ka haulwa ya mji wa mtsuje tindo wa muua abo haulwa ya ni mwanadamu ni mwana mumtsuje e ka haulwa ya. Donc ngela dimori fanya attention riti mélange riti jotia problème za mji na mji banga jo henda wakati ziri kutesher. Inge hiyo ndio intervention yangu na kanza nifanye bana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wakati wasa tena kama Mwenyezi Mungu abenze. Asante.